Bangi kata isa iyo cuma kipatu kain puni malasa ada ini cizen. Iki penamle ayo ha mungkin apa yang pun kata masih lain. Mihem imun napele ingai sana diu pemun simluwa imun na diu muni mundang heko ini ay legde ni mundang ali sangkat musangin kapati inpi buat ngatan muzo di pasir mundang tu sisanga anu pending suku ini ay bisu baca ila sesok ke ngalan ibu dia punding alo mo tipun suke dia non ta Pubinai ikiman sa uwa, hijai ilmu amon kay ting ile, pubin kay anudan iye duwe. Tukala kesiyo kay pomla amon kay zingin kalong cinta kipay. Pathen soni som sunditi kakayo tawi. Pagkipan nakakakay. Tuting le mihin pubin imun pi kay ting ile. KHEL ihin ko ay unte din ita sa lubi. Dahil ho in kay nawahin ngay to din abang su ay imuloy ay umidinga muloy mintin abang su ay ina Bible sim manlo siya ho ina Bible sim dinga muloy umintin lapso si ay ho ina iuliw kata sane ahin la ite aso bolding hindi daw lewan munda nga ikimanta sangwa munda tete dinga kata sane nunga ko mo lain sabi si masama tu tunin dinas buhot sumban na kanayuin sumpadong kadang saya kasuto saya nila kay kong na ding program ni pasimuin Chairman pan KHEL kasamtai, ikan ng KHEL kasamtai. Patong alek kampi nang di nahi honda kati honda. Tuki ding kiso omoben anuman ko. Chairman pan KHEL kasamsa ay dai tin pangkonen. Akat tenin kini bon. Amasa chun itang kisi mone nanapan honda anesti honda chun. Kadi ngarin kituro wa chu ite kasi honda kati pane mugda mulon ki kakibota. Di itan sa tabi ay la itan mujile isay mujizam ipontin ay la tinggo sila ating nga say di nga papenle say yung umpena nagyari tumiha at kanina patintu kasi di mo kahina ko ating ay papendam ti akagiyal ito hindi program ko kung nila lasa ngawal mo bilo din ni boyfriend ko boleh nila ting le lasa dengan netiwo tapi amakan si mayang kipatan sa in ngawal mo na sa kanay ko nila ngawal mo lain sa kalong kiulin ta atong kay to ni kakiro tayo ba kay pili nga hindi pa na ba sa ni kalado mo na ko tuni na to pili nga kakiro na Kakiuna kita Mihem lhamlhah na Chung Pathen veihom na ya kami kuna kita kakipoy iti saying ato iti le kabuang kona kadito sa iti le kabuang kan kita no doa kung le mawala laan sa usun pamusin kung kate ding kaksupi KHEL mo may apet pena KHEL lang sa tila pamodam in ay ini katunting wadun katunting le gimta le zonta kapubi ko hi kapain katunting le beikan si kahin po tong kahin leisi ni pubi minuk si kakini insen ta sam dia pubi sale na Chung pubi
Til tang tanga pugi na tam ta iniyu. Pisun. Tumaya itu genti now kununga hong ding lo pinas pati ko vitamin tanga itu puja porin asiku. Kita aku pan sana hial litam patile. Kihial la tan ti kaya kinin. Ni boy na sa pina ya agaw mam thai ho. Tulo na ning la ay kinin. Kahial mong kit po jang. Ayan la. Kasi bang yung ihiyaw mong ngayon yan lang nila. Yung ting isi di pahit isi mo ka ng tiyahin kagayalin. Ahin, nula pati ako. Niyong kumino ka na siyo. Nahoy si tahi, pati man tahi, pati nga ha, tawin din. Pati na ha, ko na ang tungol din. Niyong kumino ka, bel ka na siyo. Dokumen kipang de WhatsApp ma juru koi nan porwan non kapu kasi minagi rais ana Hindu ko corona na nazia miza katwa Kristiyana luwa tu kasi mulo tu kakipat ni kuma kana tu sei su kagi algo ai na hoy sita ai pati man sa ai te na dengan kawan te ya kana sei su kagi algo Kaysa yung iputin, pati mo tina at sa ate tao na sana. Mimo ang hitin na nakita na ako na Yesu Krista yung pua, akisan uwa. Aho hole, abi ho ada uwa. Tonsong pati ahin bear pa, nakipati sa iyengin ay. Ay hindi tuhi sa nga lokta ay puing na tuhi. Ahin la tuhi kain, pangkibu nga lo si Chung. Kaya mga kaya tu sa itakawatin. Ahin, tujun box kiyo nahin ama sa ako to iyel kuna taon siya nulipate. Kailan na beng hindi siya ama sa akin doon na siya ahap hiyo ay impivem. Ahap hiyo tujun mo bang siya ahap isang luto po. Silang suluyan lulun mga mainat pananoy lang sisiho ay ahapyan itawa mawan sanga wala dong doon tuting le tunin at sun finance panatuwin tu kasunga idon do som na wal bibahin amasa en som da sigi walain sami may nakikita dito Pathen na to na ay iwang adang to ning ilay po. So itiwa isay tilo ay po. Ibo say penong amusunso. Jingka si ataw na jingka si ataw na ansang son oto. Hapta ka sakat sumagi nga box at ikoy po mo iti. Pathen lenggam na to na iman peno so ay ta. Tahin kabe na ilan. Sakat sunga Diyan ka lang iko'y zulo ko eh. Nung kakat siya ay nulipate. Itasip na wipisihan. Ema intiyan usa na din nga ba? Izak yung ipalatiyo. Pagkailangan na to na din ba? Ipalatiyo. Izuan nga ko lang muna sa gimta at solta at bugi o hi kapa inkasunting le beitang to. Gimta at solta sumpay tilang to si sana. Nang ating akasulta at naso na sana. Somkat somni si yang tu box sumpay apatin alung alaya hile wana to man isan na diwi ay. Mi bakat missionary atin Pathen siya si Tagaw som bumat taso Tagaw som po manin aman kipa ipaka tuwi natsahe lumungin na ikoy tuwan Tagaw som po pamanta sila Pathen ito daw lang adi po nangin Tagaw som po naman po som tunsu sunlelana nang dingataw tawzin may thai pi dinga takoyin kapiin som tumsu nang ma hitilang Pathen nang muto na dinga sumlepay pudo ho pading takoyin som tumwang masan dinga he dinga si asuti ahile isu
pai ini iru ho box a ti koi ho hi ti ho khela chi a ti chi ho za la hi pa ta tin le lung tin sel le lung ai sela i pi wa le pa ta tin le pa kai ana to man isa na di ho si ve i so kon ten pa mo ti pa kai le ngam na to ne nan ki au pu amio si ito ki do si a i na thei chi a ito di we kasi ito nga kilang daw si ito sa amin pagkaya din nga ito ay numper ito at hilutuin itong panuitin hilero ikipangal nilit dantin kayali kasi ito nga nung daw si sana yung nung napiandi yung so pagkaya rin nahiliyan ang so kinong le kinbeng kating noong kandang luiwakan kasi kasok po rin ay lakihin mi ka na po kasi na huwahin ang ngayon po rin kasi lang sila kumaaling silong dogs kay tayo kumaaling ngayon ang nagkikalang William siya pamusok kumaaling yung kilele yung lewso ang naaling may doon na mga pagkilbay ako ba iti sinanibahin sang som letum mapanin som langa tanggi simptom itu tapi belum lagi pokok dulu sang som letum mapan som letum nomor som letum sang som letum mapan som langa tanggi simptom itu Solatun mana kuning pakai ang ben mitang ang suke alaw kung napungakuning ang ben di sungatente ang suke milung kim simpa hidin at impolgo siulang ay suke at kung simbalaw tunipan at tiigo ibutin di Bible sun lesi na mihinte somnale alam na nauhi Tugay na kimansa na zo sir pati amuin ay sukay dito sama sa isang loob nila ahin mihinte lang na sunga pati veihom ni kuy mata kaya timpon sa tayo o ola inse susudiwe Mihem tuta lamzo hi atambu tule tuta lamzo ho hi nui mi noi sile nusin Aumui nahi, adi tu tak alam zo hohi. Apa tak gasu mungkin om lozi. Jadi tu tak ahin umang hohi. Mikam zo akisan tipu, tutin tak akizui tipu nahi. Ayi tu kasih pema. Tu tak le kita tak ahin umang alam zo hohi. Apa na gasu, agasu atau do agasu mungkin tidak kilang do. Ahi Jadi mitam akibat kulai. Ain lali setan terunduin tilbau te sumlepai ade dia lamdi lewa pun hizole muthi hohi mi atam zon akibat kizin migilole mi musibna biar na tongkolo au tilin zana yon atamubin sule amaho akan sidnaule Ahau ke nau la lain mitam ke amau awak zan azui ke meli amau hi akan si nau le apa nau la laku nai tibai le kilo min ain la tildi bor bo sangin amau hi so zowi suti ri mitam ke lamdi lo ta sumne pai ma mi ne ding lui na pi a ama intian din tak kisih do oleh ni ota leksi kat tuding le pata ama on izui nungzo ini kyo kita bang tu kai mi bo te ho me au te mi pa te ho to te ni ji li si ni mai na hi mi blom ta na chunga ta ti vai ho ka ti cha su mi wo
Galatia bungbuk sang singi tu ibena hele mihimin atutu aatin ahi ti Bible asihin Purin tisun Galatia bungbuk sang singi tu asihin ahile mihim hohin atibol anato nului children patinin ape penin le tuna ipiu henla ikan si naw le ito si naw nului ani hi isun tubi tan tahen lang le kui mai dam sel da hindu din kita le din kata senilai Galatia bungut kasi itu mihim atutu adinai dia ape pena patinin atutu hi mihim tunsang tuahi ape pena tu ola adin henla alam na tuahi awai na tuahi tuan kunjeng le kelebihan tak atam ikhusu wae atam zoe tusan dia idam dulu mai ijiran kata senai Pathen mihim sudah alam pia jadi nak ada ini kisi ini le migilo lambi lo ta sum neho ani in kita le kilometer la kita bang ho how tizun adam tizun Sulit Pathen dalam samdo bidai lo amna lamdi lo ta amasu lambi lo Miul manham min gangkai ta ahlo Idiam kat ahizia Gam sunga THUNEI hamkat veihom hamkat Langkai lin hamkat ahizia Mitan dikizat hamkat lapi hohi Hiu kenla ape-ape kitai kenla Pathen mihim lam di ahi kubur tina eidi zuhi kituna eidi wahide ayana yang si lam di lu ta sunne ni miti gun man kisan mit atisana ta alo do kisan ne tai hem hum hoge chiwa le kilo aiwa amo chiwa alo nam tilwa hau tilwa patilwa thau tilwa patilwa chamlo wai Sam apos somsigi letu sang kanapa sang asu sunda asam ini dia itu tiwang akileli pasu akileli apa kosoiwan akileli pasu dia itu tiwang ke analis ke di sini migilo le mi eng seho hau thele that theji kamu ahile Hilpala bol ko win patil ko mala tau ko win Adam tezubin, apa tezubin, atau tezubin, ahau tezubin, aidi sini. Kita bangko, miglo koi, hampa milet wang ni, samdo ham. Pathen veihom na sungahi, melam na sunga Pathen veihom na ay. Ayel kisah, amma asal ningo bilo, mia lapia. Hau tak nilangatan tak lamhoy sungai Pathen veihom ni Iwai simo Galatia simo atu tua ini kita pena at sa ing kilo mak ay la sa luto kasi ba mihin ho Mihem si ho, palo ho. Zulang na laki ba ho tilwa atau tilwa. At din login. Anak o sana anak tansi. Ho kiwi. Ho kat masang pea niwan anak o sana wa anak tansi sa wa tanay. Ahin na asamin ansiya say tampay na lang ating pisiyam. Migilute man kain kamuy. Andi pa na so. Pathen to ama kika kinai ka na pa apat dan le ohoi dan an moi isu all the isu kena Pathen ni lamla na sunga awai ro kidan ka ni aji isu migilo le Mihem si all in longhe ni api nung di pe na he asumwa wai au do hi
Migilo le Mihem lhamlhah na chunga Pathen veihom ikinang tahi migilo le mi eng si hon long nung hei na din phat ape nung zi ahi ape pe na he achunwa chu kan lo hi zonin ibisa Pathen chungai lu hi iti ei ngai lu ko inani ka Pathen na ini ka wi niwang ape ni ko ito si pet tawalong ei khalin ti ichunwa veihom ma chu ikan kumule ichi jing di ewa ma nung hei na ding iki tala hung kile dem sia sapa wa mang pa afan angale wanga Pathenin chong sin ne ida ko lung le ikile ka lunga le kiwa hin ko aman nai akimudo tizin ai mi kita le lamdi ta lamzo ko adam sungin musik sanoen lam izong le atu acha kang timule Pathen dong sam sizu yam te atu acha kanga Pathen achan le yong le Christian ta te ikinet naw easily si in hi lo to sorry nahi hi cha so lamdi ta le kita lamdo ini wa hele e ho khamin Pathen dang hi long le Pathenin itu isa itu le ho na Pathen ibu siwe lamdi ta hin ko kam ngeti ho Zogen lawan mia le polis balik ko iti ho. Iyan diwe. Hemi atun ganti na uke. Ganti na be tasun. Asa na be tasun. Lamdi tayo ko naman po na hile. Tu lamdi lo ta zikrakar na ya. Asal sana tu ho. Mantha na din asami sa iba ama ko ay chung sai din lamdi ta veihom ikin le lamzo na nahi ai sama isimwa wana kunin pakai ahinde ati amel izilri ngai nang khana kilelo le natsakang natukan na omig. Kititiyan niya at Pathenin phasa nakilelo lang le. Ako ma kung kisay di untolo pa na iluti mo le. Isi aso iso ma adi ay may. Kititiyan nga Christian ko imasway. Ito musi yung hin Pathen to kihumat zing Pathen to mai changa kihumat hi wangin Mihem lhamlhah na chunga Pathen veihom nahi ana he tim pon Pathen ko ma iti ana tawi nahi i Bible wa mulo i Bible we ana phege ngi extra sa pana Deuteronomy sung all long le musi le ko Genesis ati pana Deuteronomy sung all long le kimo le le kabu aku na kasi dua ini de le kabu pasti nawa aku na kasi dua ini itu kasi kung Pathen musihi mai kang ta ake opini ni wangen Mihem lhamlhah na chunga Pathen veihom na ane ipon hindi Pathen koma ana tawi na hi Pathen lesi na sudi lo ta veihom na tong hohi akan seknang namulong na dingang namit na sinziham di anatawi ay isu ito ay siyo na migilo hohi at tilibin lamdi lo ta anatong hohi ahaw tilibin at ahaw tilibin damzok adam tilibin itiyo so ay hitabang bangahe hitabang veihom hohi pati museum anamit ihingda iho bangahe ihon mine din ka neho imiti bangwa museum anda miti dan do museum jadi Pathen tilhun pa he kimu ja Pathen ko man pakai lamdi lo ta le hindi lo ta veihom hohi akin bo na namulo na dingai namit na sinzi ham pya he ana tawo Pathen di don mem musi Mihem lhamlhah na chunga veihom na kabet sa ading nahi di chun
natau na sungan lang namit has in lang vein jadi pada musim lang amit has awet na ile Pidiam tila galang ka na le mul zum ka umay dito ya mul ki ko sudin ja ka ome ete mul aki ko sudeni azum teni ki ka simbatsa tilu na batsa na lai eho ka ma batsa on pun igala batsa ko badung ne uti jo ha hizo ta bang ka ke ahumlu ni che ahumlu na hi sipai len tak akan le bol kita kali sakol sumin ahungan ahungin hungin mulka tinggi mungkare papanen asakol su angain tui adonin adang asa ayin tui adonin adon vaselin akibat doa le sumjum len tak kaya asa tadi sumjum len tak kaya asa ini ayolah sumjum jo asa bang jo heta pun sakol to kimen si kita bejahen ama si da do hin kiang mui ting ta bang khat hin kiang mui ka khat hi an puyen bi don sa na dingin hichlai mum so hin zon kita itu ahin zon na kiang mui ting ta bang pa sum jun so mo tai sum jun so mo pa ne sum jun so kelen ta kenin pate e go e ni sum tun hichika kiang mui tin ho hin ani te ka pe do in kating so ting le illa nga chin taking kanute si lentei ta ahin ko mang mu to no sa te injeng ang te pati ko katane te man ke mo ho do a makila ke mo ho da ko do no hin te si chin ka ko chin ka hin lentei ta hin ta in hichi khang so ai ni ang su hichi batsa kapa sipai pahin sepang pahin namun tak soalnya apa nih tui adonin lalu biasa itu tui adonin tinggi boy kisah tai kisah lain le sipai pahin lamkim pahin azut nadin bulu lai lamkim pahin asum junjoin hormo tai asum junjoin hormo pahin tapi lo nak kira lain di mana ini dalam ini le di upaku ate kimpas alam biasa itu non tanah ini Jadi mana dengan si baik orang dengan si baik atau tobin, tak susun ni pin, tak susun susun. Kalau tak lebih susun mesti kalau lah itu doa lah itu soal, kalau nak susun siam, kalau susun pun, itulah yang itu doa, itulah yang susun bahasa ini. Susun ni doa kau yang kamu undang, itu ini kan, nak susun kamu mau tu. Jadi mana dengan si baik orang best, akan dalam satu lagi, asal ini ingat ini. Kita yang sah dia tersebut. Ayolah, musik tidak biasa pakai. Veihom na veihom. Veihom na tutal na. Musik kalau sah begini ni. Jadi kalau bihi koi masalah leset mihem koi masalah kalau lagi. Jadi leset mihem koi masalah kalau na kalau bihim kalin lang. Chung pen na pating le veihom na di tak kalau sah begini ni masih. Itu pakai musik yang itu kalau kita ini, akal itu pen pakai avein musik pun le veihom na di tak kalau sah begini. Itu pakai musik yang avein ini ni le. Tabangnya sakit. Apa teksi tak terjadi. Kang an so na ju ka ta kanai kang ta kanai ahin so ni na hile upa hakit ta kanai ahin dal bonin te sipun sum jun so ete sum jun so anak pi zingin ai mang go zing kitu pi te sipun na kitu pi zingin ai po ite ka ha la ya kalau to sum kate nuwa kimansa na din kasi kilo susun. Saya THUNEI lagi. Ako man si baik pada din isa. Ito si baik ako man sumasin. Ni mo ko nin ni mo ni sumela na tayo kasi. Si baik pa naman ko. Ito pa ni susunod ka pato akila azamin azamang ta. Ito asun patinin. Ito ngayon patinin musik ito patinin musik ko. Musik katutan sunamun tayo. Iti tapang kang taa
apa hin son pa tu ke mui jing ta pang sum mu ba cha isa ke mui jing ta pang sum mu ba cha hi so ting le sipai pan atha pa tu asum galak pi hona lamang pa cha hi sipai ako hona sipai ding pa chu le mi that na pang sipai pa chu la he ato du zui che wa le chu na pi namu kan to chu ke hi pe na mi lam na la chu nga phula je ka hi pon aphat ahin phat du zui la na tam ka hi din asin ni hi ta ma su mi hi lam na la chu nga pathin veihom wang hi iya tiap lu jiwa ingal jiwa ingal le ahin la kilhilo bodon bible ni isem ipone jonsi hoda jonsi jingre wa miti hoda tin jingre wa a jonsi jingre wa ale miti hoda tin jingre wa ale ahin la atai ni le sukan na wa su into to ni biar Mihem lamna la chunga Pathen veihom he ha sata hilong le musi hiji ahin he chi pa la paka nadi ai tu sum cho nei ding mo pa na le ki le hi la chukan na veihom me lamna la chu ki he kan he ki lo hi me lamna la chunga na chukan adi he azi bi si ne hiji nam pu asula ti ba chu asan ding lo katan sa sipai pa chu ka sa ai sipai pa yo chu hi pe ka anu do he lang le tu ka na pang lo ni ai ama chu na yo tu ba ka la tu ni ai ti si ai pe chu mi he mo mi tina ikiman sa na ka thi le ai no lo ham ni ho ai no lo ko le I pi le ka ki I pi sa ka ki I pi hilong le mu thi na ko na ka ha do na the ka in chen ka sim do na the ko le ta I bo ho lo si ka thi ni mu ve Ibang masinle idam sumuwa aga ini adiu ibang apa na ile itin teng ita se itu teng na ni adi ngai naman to ang ako na nahaw do na tu kasi ko lamdi lo ta sumu na hile lamdi lo ta kasi le gel kili be ani mo na mi su muding mi pai muding lati khana hi a ai lo le mi kilalo bu kha an hi a hi le kati ki pai in le zen pe wana ko ning pakain leisi le hin re mi ta amusu ke ni ya veihom itu wa veihom pai patat ting le ita ba ison mu ya itu betan ding hi Idam sungai atan maite, idam lompian itu itakan ayo itu kalan atan maite hi. Jika ahin ibol, ilam di luar ini kiman sah anak Pathen hinga. Ikilia ada diwa itu lagi banget. Lunghe na tak ipin lagi. Mi koma ama utin suka kilain, ama tantin suka kilain. Biasa kok ngai pun, pakar ni ngai demi. Kahit ako naipibes, mahin kisim panan ni Pathen. Nalengam na to lenzo inukuti ang mandain magigati. Ya ikilia ile abang pa si imayubi, ikilia lulu le abang si imaydiway. Kasi kami mi how teji mi pateji na yang pateji yang boy ina, kayang pateji injeng teji boy ina. Pathen ipi bolting na edizen. Ita bagin ko kita mana ay Pathen mo edizen. Ita bagin ko ani kacil Pathen mo hay na THUM ibai gel bikin. Mi abol na ya ibol diwe. Kaya mo la ni la sangoy kita dua maho la simpa. Lendisu kaninya pat nongkinya wo supaya kasih pakulan sama kinai ama dijelasin ko amok sim mereka IRS income tax
emeta Pathen ita sumure kung izanam ka asuna ay sunsundi izanam ka su income tax bill wa mundi ay makoma ay wa ma mi mo ko hinga bawding ka on tin ka gel isu ay su kung izanam ka emeta Pathen ita pis THUNEI ulo tuna mi mo hinga bawding ka on tila anun po nahi tisi ala lo ya su amel setting kapal poi amin suruding kapal poi kilai pin do ai su ala nge al Christian hina azi sukrista mo po nita kiti ya amel setting kapal poi amin suruding kapal poi ti kiti ra pin do ko kiti ko ai min ei mu hi zo le pakini ei mu kini Christian kahi emeta Pathen Hindu hi kalapun pawai le Christian corruption puju kahi ding kan Yesu min hi chuding amin he kamun boy sa hi nahi dire isun lasi mo en la mo sim ro so iwa itang wai mo sim hi wa wai amin chuding ka thalpoi amel sitin ka thalpoi Iya, aman bo sudah kamu gitu. Kamu himpu amel sih yang agel ki oi telo ijias ala damai. Ni bo kita bo kerja agel aywa aman lore. Aman lore sih biar tidak aziz sukrista asuk min poin semua lore. Yesus ihona. Nitin hilku iman lau. Itu nazo siu. Ita bang ko iman diuham Pathen Mihem lhamlhah kiman san ho hi nitinin ave ei jingwe itu niti ei jingwe hi jing nitina kiman san nao mel si a ives jingwe mo hi jing hitsi dam sunghin ko iman sungwa ilamtha nao ikal sunul siwa ei jingwe wa khaumin ei mel si wa khaumi ti he kumin lhamlhah Pathen veihom adia Pathen ini semua veihom jadi dengan hubung mite hukumang si upiti suikiti nomo he sam som tundatum gan som maka som manasum wan aku ni pakai ahin be mitin mitan musuke alal tu nak aku ni ahin be lesi sunga lesi na tengte amsu Mihem kin simba in akin bolong siu su Pathen tu isin do ibon sawa dengan Pathen